platforma jaratamiz. Hem bunu Kinoteatrlar ушын ticket NKS platforması misalında göremiz. Dastlab Visual Code'da index HTML faylını jaratamiz. Ticket NKS titulini qo'yamiz. Movie Container klassini jaratamiz. Bu klassga filmler tizimi kiritiladi. So'ng Showcase klassini jaratib, bu klassga ulama o'rinlar, saylangan o'rinlar ham oldindan sotilgan o'rinlarni joylashtiramiz.
Endi JavaScript'ta ba'zi buyruqlarni kirituv uchun script.js faylini jaratamiz.
Платформамыз пайдаланушыларға ұнауы, оларға қолайлы болуы үшін дизайнын CSS программаластыру тілінде жазамыз. Яғни style CSS файлын жаратып, өз таңлауымыз бойынша дизайн қоямыз.
болот.